kyenkoba nti nfe gano ng'omusaadha ono Bobi Wine bw'asaze okumwesimbako ataire anuma agiye yali omusaadha ono amwesimbire ku irala ati kubanga kyagire naike tuli kwenda sawa na Uganda edemu kwa abavuka wofuze ubunege butusi buli kwenda mu kwa abavuka ate kufuira ku kintu kirala n'olemera ku kintu ubona enkodo weyagemente nefuira ku fwe niye basalente olugo tefuoku niyo tolugo musana era yone sime fuira okwo omusaadha ono yena bwali muze Yakoba mbwe bukulembeze idda kubuvaako ayiriyo byakatereza ate abana Uganda bakamwenda anatereza ki ebisera bwe bijja anatereza ki ebisera bwe biri kujja afuire ku bufuire akwatika yenye anatufuire ku bufuire okumusibasiba nokola ti wali kwenda okutandika n'osibasiba ono Bobi Wine ako kakodyo ke kakusiba kukubala mu maani era Uganda Bobi Wine amutaye kwa amaani tayi kwenda atambule kuba ate abaza okulengera Uganda eno abavubuka nifa omusingi iwe kali muvubuka ate kali muvubuka ate nandokerera mu bavubuka Why media? Why media? Your best YouTube. Takulimbye YY Media is your best YouTube channel. Nkali eno mayuge era nga muri kumbona ndino muze yono muze Sam atabona muzibe Sam ono yazalibwa ngabona yasoma ku sente dalema olwokuba nti enfuna wakayali ntono yava yatandika n'okukola kunga abavubuka yakola ku mucyuma kya pamba amaiso ye gafuira yafuna ku omukazi obule kyembye tiyali na mukisa bulungi omukazi bayine batwala so abaire mu mbeere etyo aye ng'omuntu yena Sam akola ebintu ebyewuunisa era nga akalemeire okukyalo bamwidi nti Sam buli muntu wotuka ku kyalo eno empungu eminoni Sam baba mwidi Sam were muzibe agobere eno ensonga ediri mu iwanga muno nadere byobufuzi era buli kintu akidi byona amawuliro boka ali gafuna agali kufa mu iwanga nga Sam agakuwayire era abantu abasinga bambi Sam abewunisa era Sam ali kujja kutukobera kuku atwawulira kuku einuma oyali ayingire mu people power na abamu kubawagiza abamaani aba Bobi Wine mayuge ayenga muzibe so TD aba Bobi Wine dakufunako kwa kisa aide alambule kuko omuwagizi wono Sam ono tabona muyingo Sam mutulu maiso gafamu aina abamu kubawagizi ba Bobi Wine aba people power ene mayuge era atambula ku kyalo ngakunga abantu yena inda nchuka Sam ali kujja kutukobera kuko so Sam ali kujja kutuwaira kuko wabula tukayikweyongerayo nga Sam akali kutukobera yatandika ati okuwagira people power nopo yero achi government yeno Sam tajenda mu myaka giye ejobuze yandeberenga gagira mu 7 president yaliko aye Sam oyogera ku government yeni alimo obona nga biri kumugonira abona akawo akajja moni ndonga atandisa ku dunia yakola ati so ajja kutokobera lwaki tajenda ndiye sidi yolisigira alikuwa YY Media abakali ku subscribe please go ahead and subscribe nina bakobera abali nebizibu ebasombo ebyawaka ebizibu mu video ebyekinansi oli nebikusombo wenda kutereza Salongo kyalema ali mu bitundu ebyemayuge muntu wabuvunanizibwa musa wa abantu bajjayo ino Salongo sobola okumukubira akasimu bambi ensonga dema mwalikiriza Salongo kyalema aba mu bitundu bya mayuge namba y'esimu eri 0779 19 9 ndala
0755 ndala 09 29 79 eya Airtel. Oba n'ebizibu ebikusumbuwa oba oli awo byoyende babikoleko. Sam Alo. Tandika otya okuwagira Bobi Wine? Nkubona oyogera wagira Bobi Wine. Bobi Wine ndimuwagira kusinzira gavumenti yene eri kube tuli kujiwana. Kuba gavumenti yene ya NRM okusooka yali nnungi era twagiragira kubisande byasooka okuva mu 1986 we yali akalirondebwa aka mu 8 yalondebwa nga yatuli musatu kwetaaga omusaada ono kayogwe ng'ali tukubiriza bulungi aloga omusaada buli bwalwire ku kintu ekintu kike yayiga akasolo ke kiki ayefegalo kintu liwo kirwamu ino kira kwaba kyenda bangi ntegana omusaada saawa eno zekyenkoba nti ntegano ng'omusaada ono Bobi Wine bwasaze okumwesimbako ataire anuma agiire yali omusaada ono amwesimbire ku irala ati kubanga ekyagire naike saawa eno yolingirira Uganda eno ife abasoga okay abasoga aliko babasoga ki ekitali kutambula bulungi mu busoga oba oli obwavu buli tulumaino abasoga era nimwe yali akakyogera dozi ya mayuge atya obusoga obuli obwavu bongi obwavu bongi era yena awedi nga tuli baavu abasoga tusobola okuba nga abasoga nife abanafe tutakola ve okukola twandikoze atwaidisaawo eno mpegano gavumenti yena eriwo yalema okutuseesa mu bifo ebisavu wekifo kiriwo kisavu emayuge minisita Mulamba babaga nakadaama yali akanjira yayevugana azira nekiyali akozeeko nakadaama yali akaja kirere kisawo kituli musubire mwayi yena atandise kuwulira bwakumawulire kyogera tukali kumutegeera bulungi kubanga busoga omusaada alinga atulekere bulekere iwe mulowooza olina isuubi ki eri Bobi Wine? Bobi Wine musuubiramu ebirungi bingi kuba mwana akaali muto ate omuntu buli bwokula obwongo busala era nvuga Museveni obwongo bwasala tekuba nti omuntu kakaali muto aba awona ekyeyongera mu maiso omuntu buli bwakula ojeninga oyo Museveni saawa eno mpegano waali eba tutamukolera bwagenda tasobola kwogera mu bantu akaalimu amaani muzeeyi amukolera bwagenda ate ona ayogera kirume yayogera kubanga saawa eno omusaada akuze niye mwene yeidi kale tuli kwenda saawa eno obulamu obuyaka somozi bwakikuofuna naddala okuwagira ononya obululu bwa pipapago bwa Bobi Wine aye ng'oli muzibe byeyogera abantu bakubuusabuusa abantu mpega wetu kwegamba ekintu ekikulu waliwo bajenti basindika eno okudda mu byalo kale oyo yabanga atuse yendi yensobola okwogera naye ayepegano saawa eno bakaali aye nga bagajenti naide eno abasobola okwogera ebigambo zebyo ntuukiza ebigambo tuli kwenda saawa eno Uganda edemu kwa abavubuka kuba obufuzi bw'omunene butuusi buli kwenda muku abavubuka ate kufiira ku kintu kirala n'olemera ku kintu nga wona enkodo weyagemente nefiira ku bufiira niye basala ente oliwo otefuka okwo niyo toliwo mu musana era yo nesiima efiira okwo omusaada ono yena bwali muzeeyi Yakoba mbwe obukulembeze iddako buvaako ayo ebyo byakatereza ate abannayuganda bakamwenda anatereza ki ebiseera bwe bijja anatereza ki ebiseera bwe biri kujja afiire ku bufiire akola ati kale anatufiire ku bufiire ekintu yabakwenda kufuna kunonya kugaigalala yabala ogaigalala Akoba mbu ayambye wansi enayiza sente dafunye kuba mwena yayawantedde aya nsaayo ensogana entedde yalina sawa nimbitirivu
ente dalina tosaawa eno akabise wiki nayo tabitayo dibanga takaditegeera bu. Okay, so kumbere no nga imwe ababeena abawagiza Bobi Wine mu kyalo aba NUP amagezi kigamo mu wako kwa muzeyi butisale nobonanga Bobi Wine yali aligeza kwa kutambula iwanga ayo buti bamutakwa amaani ga amaani manji no takatambula enji takagitambuza so imwe olowooza ki mpegano abantu ifo babulido tudakola kukuba wa mulango batwita kutumalaga tumale ati tikirize ko ati omusada kuba ole Bobi Wine yawe amusire we magere yamusire yati tayenda afweyo mpegano ifo abantu eno tudakukunkumuka magaga tudakutala kukulekana ulekana kutusa wana ko ati ekintu ekizamu kintu kirekana ulekana tulebe kukuliriza bibye bakubambu government yakubambu wemwikirizo okutambula mbwayo none emirembe government gyaleeta asalayo none ati emirembe ntimvugana akuba ati yanate amwikirizo okutambula tali kwenda akole campaign ayena nabasigayo kwenda ali kuba campaign ayinga alamutyaime nga bwe yakola Besigye okumusibasiba nokola ti wali kwenda okutandika nosibasiba ono Bobi Wine ako kakodyo ke kakusiba kukubala mu maani era mvugana Bobi Wine amutaye kwa amaani tali kwenda atambule kuba ata abazo kulengera Uganda n'avuka nifa omusingi wokali muvubuka ate kali muvubuka ate ndokera muvubuka muzeyi wali muvubuka efudino dino digamye ndokera muvubuka ko vuka sawena na sawa kukulaga okwekitangala nakulaga ekitangala Bobi Wine nkaye kumuku akaye kutuka kuyendi ayenze mbere nawe yabyalikola omusada akabe omuvubuka nasobola okulwana sensi eno awo omusada mvugana ngono bwakayigo bukayi mutoli bwakayiga buli kintu kisala muzeyi akoba amaani geyongera era tumbona nga ku banku ni pressure up pressure up yokweka ko wekake pressure up yakuba wakweka ka wekake era lwali kuba wolo pressure up nga taigwitoli bonati yabinike oyo mvugana sawa buli kintu yakola yegendereza bwegendereza bambi tukajja n'emboozi ya muzeeyi ono Sam muwagizi wa NUP ayenda ino Bobi Wine Robert Center Mukyagulanyi wairenga muzibe mutulutabona ayi yalemerako so tidi lwaki oba yekyawa government eno government ebakolera ebirungi lwaki tojenda muzeeyi ebirungi byaliwo mukusooka amusada saawa eno ensi agisiriminze busiriminga eti saawa eno ali kwenda kubonya buli kintu kikola ali kwenda kukitala mulwala saawa eno mvugano yataire ku masomero ekikoma musada ono banatidde buzibu abasomera abantu obwananyini agataire sente mwenda kudisayo sente kuwaliwo nanga yofe telefuna abana ate gala musono ka private galifuna abana okumusinga ate nagalisinga for first grade Luka nsawa eno yakataire ku ekikomo kinene era abasada bali kulira buli mbwatu kubanga abayofe bana private basasula abantu sente ningi aya abana akawunga mu kusobanura bamutera ku ekitole kirala yakobya ati cyo kiri kujja kuyamba ife abazaire akasente baba batolega ino nti batulega ina ekyakirinzemu kwegaba kiwe agandi kiyamba aya agandi kali kijja kukosa amasomero. Okay, anawulira ku ntimbo enda ku meeting Bobi Wine obe ni byomukoba kuku mwenda ayo akubulangere mubona Bobi Wine nenda ku meeting ayi okubulangere mubona singa kola plan yona nenda ndokere kunga tu meetings abantu bonawe tube kunile togera kunayi olina ebyama eyama bengi era tulina byo tusobola okwogera era Bobi Wine ya struggle yene
muli mu struggle wakuwa omukisa nakuba ati muzeeyi aide magere osobola okujja oba oyenda yeide eno mayuge enda yeide mayuge enda yeide bano mayuge yava ku chance nayogera nze kubanza empegano ninga mubafuira kyegalikira kwogera oba nsambwira mu kufa kale luli kintu kyona kyona kyeyolewo nze nenda nze nga nkyogera kubanga ensi eno wetuuse eyenda kukyusa ate Uganda eno tubalenga tweyagala nga bapulezidenti bakyusibwa kuba yobala okuva ku mulembe gw'ovote wano ovote wano yafuga ekisanda bibiri tafooka yafuga ekisanda ekisooka emyaka gyali kodi 6 oba 5 ate owundi ovote tu yafuga emyaka 5 gano kwavaako oyo muzeeyi akambu mwene oluisi awandi ayenda awumula era Abannayuganda basigala nga bakatidda era batandise ko kati muzeeyi tuli kukwenda 246 tova ku maini era batandika amayuge bali wali ku district bakali muzeeyi atava ku maini so muzeeyi Yakoba mwene oluisi ayenda okuwumula ya Abannayuganda bamukoba ati aide ve alabali monda n'abasesa mu akagamba akayengeza na akobatuku ayabali mu mondaje n'abatawo obubondobondo ati ngo muzeeyi tumwenda ifuzo neno tumwende mayugenda alimba ata obubondobondo kwenda kudegagaza mu bantu baliho ayenga muzeeyi ifwe nawo afuze kati twenda saweno twenda kintu kikyuke muko Uganda tubazo yaganga kwa president bacyuka kwa president Uganda kasoko nabeko president abatukara kata ko ino bali babiri ovote na Amin aye lole yafuga ko dina kunkaga okay awira bayogerera mu government yabeni ali mu bayogera mutabasobola kuwa Bobby mbukuba yali mulasi yali mulasi obulasi omuntu kakobere yabaka yali mwive ku kyalo mumugo obwami omwami yomugo wewe ku kyalo kembuzi dibaide bulanga dibatidikabula ntaka ne Bobby Wine owe yali mulasi kata tumuga mfuzi alaba aize mumbega dovuntu kuba musada akali na bageze gekivuka ene Bobby Wine abaira kuba music wabaira omugoberera baye muri sign ra mta mutegaino lwemba kirwa Bobby Wine luyakuba lweyembo lwakugema ku mutima nakuba oti ono omwana ali mu kwensonga na ayino lwemba waderabira yayemba emba kyolo bagala ogenda mugula ate bagala kufa ayiwo lwemba yayemba lwemba ndido kuidukirayo ene bagaderabira kale bo bakachi abo wako kubino nadaba yende nchuka mu Uganda mukasera kano bananga abali kuwuliriza sawe nze nkyuka yende kubakobe nti omusaadoni twegeme kitole tuwo omuvubuka yakabaku nikyatukolera kubanga sawe eno omusoka ko ati emiti emito nekibira emiti yekiba mu kibira nga mikulu myerere sikiba kibira kati tuli kwenda avuka sawe eno ngoyo Bobby bana wenzo kuba bali kumpuira muri kumpuira bubi ayenga mwenda kuba mutye mutoramu kuba buli kintu kiyaka buli kintu kikali kito okisubira mu birungi bingi azaga none omukaire ali sobira kuko ati nsi tamwe egenda akoba mbwe kyekikaine kidio ensonda kyekikaine kidio ensonda ki kidio ensonda ekankobe iwe mwene oli kukyeyesa niwo kiraga ensonda ntoga no yena sawe abali kumuha amagezi nabatali kumana kumuha amagezi ayenga sawe yandi bayale kulabule kulensi ati so musenga tumalikiriza
wofuna omukisa noyagaana President Museveni nakoba ati Saamu buti kiki buti onkoba ki kyekikuli ku mutima kyobeero yendanga okunkoba akisobola okuterezaako kuiwanga ngwafuni omukisa Katonda yabaganya Museveni yakubuuza ati Saamu kibuti kyentakoze kyensobola okuterezaamu ko booli awo abantu sibula omubega oyo omusaadha nze mubaiso ku maiso mukuba nti kyokoze okoze kimala fega tuli kwenda wena weireyo Montedo kubanga saa wena ekuba kufuga tumaze okuba ekuba kuterezasi ogitereziza yamala okutereza kale bambi tujja kuswika gano oyo ni Saamu ono muwagizi wa NUP muwagizi wa Bobi Wine tubanoonya abantu nga bano awo naabe eno yawagira yafiira ku kintu aye oluusi abeekampala ate bategera ngeri abantu nga bano abali eno were muzibe tabona wabula bambi alina ensonga dedi muluma dalowooza nti oba oli awo nediri kuleeta iwanga obutatambula bulungi era tubawa omukisa twaide eno mu byalo mu masokole eno bambi babyogera ebizibu byebwe tomana oba oli awo bekigemaku basobola okuwira ebigambo by'abantu ba Saamu basobola okutereezaamuku ensi oba oli awo yaira ku mulamwa buli muntu yeyagaira muku buli muntu yasanukirako ku munsi ye nga wembakubye tujja kuswika gano abakali ku subscribinga please go ahead and subscribe wabula akobye ayenda kwagaana muku ni principal wa president w'ekibiina kya NUP Robert Sentamu Kyagulanyi ono mugagiza ayenda amwagaane bawaye muku mbwa alina byali kwenda okumukobera oba oli awo ebisobola okumuyambako ku lugendero lw'ebyobufuzi so Saamu nze njire era ndi abakulu babiwulire era we bali kwenda kumbona kale bano batitizi banatero kuweta batitizi munatero okolola muli batitizi mutandisolebera